wamra uchilari kashpa asha experienciata charini kay ashpa mamamanta. Kay ashpa mamapimi ñuka abuelita, ñuka mamita, ñuka ayllukuna sumakta ashpapika trabajarka. Maravillata ashpawan parlanakushpa, ashpa mamita tarpunamun ña papata shitankapuja ña Tayta Diositowan mañashpa, ashpa mamamun mañashpa ña tarpuytapish kallarijuna karka. Ashpa mamita kanmun mimingani kay sumak murukuna sumakta granushka kachun ñuka wawakunamun, ñuka familiamun karankapuj, mikunkapuj, alimentarishpa sumakta kawsankapuj nish. Kan mana pukuchikpi, kan mana karajik, maymantatik ñuka wawakunamun alimentasha, maymantatik karasha ashpa mamita nishpa. Ñawpa asha kuna rikushkani ñukaka dimastik ashpa mamamun respetota ñukanchik taytakuna, mamakunaka charijarka. Mana ima grasha contaminación mana ima tiyajarka. Por ejemplo, yapunkapuj, yapunamun manari kallarishpa ña wagrakunata watankapuj ña tayta amitumun mañashpa ña kallaridurkuna ña wagra ama atichun, wagra ama killakuchun, sumakta ashpa mamapi llankashpa kaynankapuk nishpa ña tayta amitumun mañajarka yunta wagratata. Chashna kajarka kushichankapuk lo mismo, tayta amitu ashpa mamamun mañashpa oracionta rurashpa, santiguarishpa ña kushichapipish kallarijuna karka. Ñuka chayta yuyarini ñawpaka kawsaq ñukanchik shina espirituta charik kawsaq cristianomun shinami ñukanchik tayta mamakunaka demasiado respeto, demasiado educacionta charik ashpa mamamun. Ñukanchik shina kawsakushka shina, chimbapura rimakushka shina. Chayta ñuka yuyaripani shinallatik mushuk watakunapi dimastik shinalatik comparemos dimastik shuk educación o sumak respeto tiyajashka ima karanakuypi, imapi ima mikunitakunata kayshukmanta chayshukmanta karanakushpa sumakta kawsajuna kumpari kumariwanpish apanakushpa ima llankaykunapipish makita kayshukmanta chayshukmanta llankaykunapi kunakushpa maravillata kawsajuna. Kunan kay tiempopi rikuni chay tukuymi chingarishpa shamun ñukanchikmunta kallarishpa hay veceska ciudadkunamun llukshimunchik chayta chingachishpa katimunchik chayka ñukanchik wawakunamanta kallarishpa shuktik jovenkunamanta kallarishpa chay kawsaychik respetotaka yallitikmi chingachishpa mana riksishpa mejor katimunchik. Chaymantami ashpa mamapipish mana respetota rikuchinchik ni mana afanta charinchik ashpa mamamun rishpa trabajarina ima pukuchina imata mana ña sentinchik ña mana sentinkuna wawakunapish. Ñukanchikllatik ña mana chayta ña ashtawan ñukanchik wawakunamun rikuchishpa maypika kati kallarinchik ñukanchikmanta kallarish. Chay kapan shinallatik ñuka yuyarinimi ñawpaka kusichashpa ña trillashpapish montón cebada kag, chay montón cebadata ña trillankapush tayta Diosta mañan ña kutinchik montón cebadata ña tukuy trillash tukuy chuyashpapish chay montón cebada hawapimi shuk chay ukshalatatik cruzta rurashpa chay puntapi churashpa chaypimi tayta amitumun mañashpa ashpa mamamun Dios solo pague nishpa sumakta murukunata saquito costalcitokunapi tandachishpa ima churajuna kajarka. Chaykunanka mana rikurimun chaymantami ñukanchik demasiado perdishpa ñukanchik kuyanakuy o ñukanchik respeto pish chingarimun. Chay espiritualidad demasiado kunanka falta ñukanchik jovenkuna yachana ñukanchiklatik yuyarina. Chaytami ñuka rogayka kan ojalá kaypi tayta Pedro, mama Janine, tayta Carlos Lato paykuna ashitata sustarishpa kayta wiñachinami kanchik nishpa ñuka contento kani kayta yuyachina yuyarinami kanchik nishpa
kaykun tukuy espiritualidadta chingachishpami organizacionkunapis dimasti waqllirishpa llakiman shamupanchik. Chaylatam nishanikurkani Dios solo pague.